Sviđa mi se atmosfera na Hreliću. Odlično je. Ti ovdje možeš doći, pojest, popit, obući se, opremiti kuću. Sve možeš u jedno jutro obaviti i to za najčešće jako pristupačnu cijenu. Ove hlače prodajem jer ih moja djevojka ne voli. Tu si doma naše stvari koje si tak mislio baciti. To je za privlačenje pozornosti. Šta znači biti dobar trgovac? I ako dobar trgovac onda imaš sve. Prije nije bilo toliko robe, sad je puno više robe nego kupaca. Ova roba je iz Njemačke, a kvalitet je ciganska. Šta znači biti dobar trgovac? Dobro prodat robu. Nećemo se lagati, tvoj štan je malo raskošniji, ali mislim da se svejedno moramo natjecati ko će više prodati. Stvarno si izvuku sve živo i neživo. A gle, prodaj jednu stvar za 100 eura i pobjedio si. Klompe 1 euro. Ping pong loptice, jakna, majice, Dolce Vite, hlače za odijelo, mali usavač. Samo 5 eura. A ne siše baš jako. Sad ti. On vam želi uvaliti ovo, nije jak. Izgleda da sam ja puno kompulzivniji kupac. Ja bi, da sam ovoliko dugo na Hreliću, već sam sigurno kupio hrpu stvari. Ali, ako znam kupiti, valjda ću znati prodati. Meni je malo mala, zato je prodajem. Ili sebi ili nekom pokloniti. Moram prodati nešto, mora krenuti dan. Ništa, hvala. Naš uspon prema bogatstvu je krenuo. Ja imam palice za bubnjeve. Super. Hvala. Evo, prodaja je i meni krenula jako, mojih prvih 2 eura. Kad zaradim 40 eura ja na svoju mirovnu, ja pop. Evo koliko sam zaradio. 40 eura to ti je 3 pileta, kokoši. Neki za 20 evra, za gorivo i to je to. Pošto je maska? 10 eura. 10 eura. Ja bi ti dao 5 za to. Pa daj mi 7. Daj 7. Pa može, ajde. Nema danas dobrih trgovaca, kad nema šuške. Online se sve češće spominje taj hustle culture, pa dropshipping, skupo gradi svoje poslovno carstvo. Mislim da je puno lakše snimati video o haslanju nego zapravo haslat. Da. To bi značilo da smo mi sad trenutno haslamo. Pa ovo je teški hustle. Teški hustle, za sad smo u nekoliko sati zaradili 4 eura. Mislim da je većina tih hustlera zapravo temelji svoj hustle na tome da govori drugima da haslaju ne? I prodaju u biti maglu. Pa da, to je hustle sam po sebi, pa na neki način su oni čisti. Jesu hustleri, Oni da. jesu hustleri, oni su čistokrvni mufljatori. Možda su oni u pravo, mi u krivu, evo. Može. Eto, to je to. May I please have some more, sir? Mislim da je jako bitno biti dobar trgovac i karizmatičan, osobito na ovakvim mjestima gdje se cijeni pregovara i gdje moraš nekog malo kao zavesti. Ali da postoji razina ako ti jednostavno se ne sviđa ono što imaš ljudima, nećeš ništa prodati. Moja roba i sitnice su mi donijele 10 eura i 20 centi, očekivao sam puno više i to je neki recept za život. Očekuj puno, dobit ćeš malo i budi sretan. Kako ti je bilo iskustvo na Hreliću? Hoćemo se vratiti ovdje idući vikend i zaraditi 20 eura umjesto 10? Ja bi se vratio, ali ko kupac. Mislim da ova avantura je dosta za prodaju što se mene tiče. Misliš da si bolji kupac nego što si trgovac? Jesam, da.